abdina ben ajunan dalam 11 bulan terakhir, mulai bulan Syawal seri barin sampai ke bulan Reba seri barin, kento sebanyak ikan daliaki sarang nafso, sebanyak ika main sarang setan, beningan daliaki nafso, bening ngamain setan, tapi sebaliknya abek sebanyak ika main sarang setan, ben ikan daliaki sarang nafso. Di barat nyambek sarang nafso, di timur itampani ben setan. Teti kebaibal abalan abdina ben ajunan dalam 11 bulan gitu. Ngocak setan, roh mabarak roh saumpama roh mabarak ribarin ben sya kebaipar loh simatawaan an mabarak roh tak sakit, mabarak roh tak intar jalanan, king ada intar keben tekak seto ngapur kelap mi beda intar iku. Dan setan dak budi laku du malam mun aga bayi parlok iya, mun aga bayi mantan, aga bayi selamatan mapolong anan, sengak je mak semak be, je intari, mak le pada tahu rasana sakit tak intari, bentar tangke, dan setan, abak lah ngucap ilmu ate, mak bede penderong kue ko, ya to setan, mun nafso lain boleh, nafso kento matatang, mun kadung mira, mun lah ngucol pokon. Mula ngocal pokon mula daya tak bisa pokon lah pokon kan itu nafsu berarti pokon tak bisa lah kan itu nafsu dari mana nafsu kan itu anggota badan atau makhluk si paling cengkal si ciptaki sarang Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabasuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh, ta'ala majduhu wa azuma syanuh, al-qail syahru ramadhan alladhi unzila fihi al-qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammad Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah wa bati'adah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratil masyayikh, para alim, para ulama, langkong-langkong ajunan simulja Kiai Haji Ahmad Zainuddin Bakri, si abdina sangat amulja kitor abdina ta'zimi, ajunan simulja Kiai Haji Al-Humaidi Bustami, si abdina juga sangat amulja kitor ta'zimi, ajunan simulja Kiai Fawaidur Rahman Khairuddin, si abdina sangat amulja kitor ta'zimi, si ampun lastari murok ka abdina ben ajunan malar muka ilmu si burukaki teti ilmu si barokah ben manfaat. Juga ajunan simulja Kiai Muhammad Ali, ajunan simulja Kiai Muhammad Siri, ajunan simulja Kiai Muhammad Tamsih, ajunan simulja Kiai Dahlan, ajunan simulja Kiai Abdul Rashid, ajunan simulja Ustadz Rafiqi, ajunan simulja Kiai Nur Kasim, sarengan setejah para kiai, setejah para guru, tokoh masyarakat, para sepo ikak dinto tempat. Senyuun pangapora abdina tak bisa nyebut asma agung ajunan tung persitung, namun sama sekali tak ngurangi rasa hormat ben ta'zim abdina dek para ajunan seteja si abdina mulja kitor abdina ta'zimi.
Ajunan Bapak hadirin muslimin, Ibu hadirat muslimat, lebalah tatangga seteja kaum pengajian sesami-sami imul jaki sarang Allah seabdina amul jaki tor abdina ta'zimi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pagi hari samangken abdina ben ajunan bisa arang-sarang paring kesempatan sarang Allah kangkui alaksanaki setong kegiatan ibadah, kangkui arang-sarang nyari ilmu ngaji ibadah ka Allah along polong nang baitin min buyutillah isalah setong telema Gusti Allah malar muka kainto teti setong geledek kangkui bisa pakun masetong makompol abdina ben ajunan itunya sampai ke alam akhirat, bunga ontong pecrah itunya sampai ku laku ke swargana Allah. Amin Allahumma amin. Taritan sesami mulja si abdina amul jaki tor abdina ta'zimi. Bulan Ramadan kak dintoh aropa aki madrasah. Bulan Ramadan kak dintoh aropa aki madrasah siap aki sarang Gusti Allah kaangkui abdina ben ajunan umat Nabi Muhammad. Panapa parlona dalam rangka kaangkui mebecek hubungan abdina ben ajunan ka Gusti Allah, kaangkui mebecek persampungan abe ka Gusti Allah. Jadi siap aki sarang Gusti Allah kaangkui abdina ben ajunan. Parlona panapa tujuan akungah panapa la'allakum tattaqun pangarep kalaben badana bulan Ramadan ibadah bulan Ramadan kalau dari bulan Ramadan abdina ben ajunan sajen raja pangatako sajen dalem sajen tengki pangatako ka Gusti Allah. Debuaki sarang Allah la'allakum tattaqun. La'alla kento debuna ulama manabi yang kui manusia pada manusana maknana kento mi ami taritan. Panapa mi ami la pola. Mun yang kui manusia kepada manusana. Tapi manabi iyastani Gusti Allah, iyastani Al-Qur'an Allah si adebu maka la'alla kento maknana pasti. Artinya apa? Kor alaksanaki ibadah bulan Ramadan kalaban sampurna. Kor atoro perintahna Allah bulan Ramadan kalaban sampurna, maka pasti keluar di bulan Ramadan orang soko bena tengah, orang tampuru lau, orang soko bena bekal keluar dari bulan Ramadan dalam keberadaan sangat teki, sajen banyak pangatako, sajen raja pangatako ka Gusti Allah. Kita parlonah bulan Ramadan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Apa-apa mak bulan Ramadan, mak tak bulan selain atau mak tak ngangkui selain, mak ngangkui bulan Ramadan karena cuma bulan Ramadan saya bisa kita Pak. Cuma bulan Ramadan. Abdina ben ajunan dalam 11 bulan terakhir. Mulai bulan Syawal seri barin sampai ke bulan Reba seri barin kento sebanyak ikan daliaki sarang nafso sebanyak ika main sarang setan beningan daliaki nafso bening ngamain setan tapi sebalika abe sebanyak ika main sarang setan bening daliaki sarang nafso di barat nyambek sarang nafso di timur itampani ben setan. Teti kebaibal abalan abdina ben ajunan dalam 11 bulan kita ngocak setan roh mabara roh saumpama roh mabara ribarin ben syaka bayi parlo si matawaan mabara roh tak sakit mabara roh tak intar jalanan king ada intar keben tekak setong ngapur kelap mi beda intar iku dan setan dek budi laku du malam mun aga bayi parlo iya mun aga bayi mantan aga bayi selamatan mapolong anan sengak je mak semak je intari mak le pada tahu rasana sakit tak intari bentar tangke dan setan abak lah ngucap ilmu ate mak bener-bener ku iko agak kayak gini orang ku ba aban gitu tapi abak kadang elaban sarang ate mana apa je pon abak bonjo arwah tang teretan ditunya sampai ke alam akhirat pakun ateretan nangko enje benikeng karena sangka benikeng karena beda apa paling keng beda halangan saya tak intari barin mun aku boy parlo nang dah ada engkau pakun intara itu jawab elaban sarang abdina ben ajunan tapi setan tak kalah pakun cerita
Setan pakun tanda kalah dia mencari jalan lain dan setan oh iya iyalah tak apa mayu mun intara ka parlona mabere dia seminggu waki mun intara ben ya atore tak apa-apa keng tinggal mare intar tengok ben cena saya tak nyaman tengok nah sen cukon saya tak nyaman ben tengok tinggal mare itam muka pi catat ben pas cer kata tangger oh iko cer kata tangger jadi ben setan kento kan segento punten tak cengkal setan bu setan kento tak cengkal nguda abdina ben ajunan tak cengkal tak pada ben nafso mun nafso cengkal madateng mun setan punten dek remah tak ngening setong ngalek ka setong na setan tak mancor lebat setong jalan mancor lebat jalan selain apa-apa karena setan kento muso tojuna muso kento mancor abdina ben ajunan lebat jalan panapa saos sepenting ancor mun tak pancor lebat megek bala kibur kan megek bala nyaman qad rahim mun sampai tak intar tebala atau tetangga agabai parlo abek tandi halangan keng karena pegel atau keng karena amusuah nyaman megek bala gitu mun dicapok megek bala rosak abek tak kening ngangkui megek bala ngangkui cara selain setan ngangkui apa ngangkui cara rasanan pada raja tuh sana ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh debun Allah panapa orang si arasanan kento pada ben orang si ngakan teuki ngateri tanah tibi si ampun mate Allahumma sholli ala Muhammad mun bulan Ramadan ki pakun nih ibu toh punten ini soim engko apa asa setia keng anu mah berek pakun bede buntokan lagi apa asang kok kengan gue lagi ki bedekeng mun bedekeng kayak itu tak lebur biasan kabudin gitu ternyata Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad itu setan mun nafsu lain boleh nafsu kento madateng mun kadung mira mun langucol pokon mun langucol pokon mun ladaya tak bisa pokon kento nafsu berarti pokon tak bisa lah kento nafsu derema nafsu kento anggota badan atau makhluk si paling cengkal si ciptaki sareng Gusti Allah manabi akal dimin jaipon waktone ciptaki sareng Allah akal kento lastari ciptaki pangadep keajunan Allah langsung pereksani ben Allah engkok ria sapah mben sapah debun Allah ajawab akal kento ajunan pangeran abdinah kabulana ajunan setan pana ateh sagak itu juga ateh ciptaki sarang Allah ipangadep keajunan Allah pereksani engkok sapah emben sapah abdinah kabulana ajunan pangeran abdinah nafsu ciptaki sarang Allah nafsu ipangadep keajunan Allah pereksani ben Allah nafsu engkok sapah emben sapah ajawab nafsu anta wa ana emben engkok iku jan nafsu cengkal ternyata meler nafsu kento jaga Allah matur ketika ento emben engkok nafsi bi sebeng iku akhir sareng Allah makonan malaikat kangku cangrep kapoi neraka saabita puluhan tahun nafsu kento cangrep kapoi neraka salah starine ibeta nafsu ipangadep oleh keajunan Allah ipareksani kaleben pertanyaan sebada nafsu emben sapah engkok sapah debun Allah kenapa jawabna nafsu emben engkok iko bagus cengkal padahal lastari ibeke kan neraka akhir terakhir sareng Allah pahmakonan malaikat nafsu kento pas diasingkan sabe setong tempat ipakatibi nafsu kento tak ipangakan tak ipanginum tinggal lapar tinggal pelka pas akaletoran ipangadep keajunan Allah ipareksani sapang kok nafsu emben sapa pah jawab ajunan pangeran abdin nah iku mun lapar pas ngako cerita karena kan mun reng kebenteng ngareng tabur rao kento mun lapar mun pelka iki kento potongna lalaenan gitu mi palapar sareng Allah mi papelka sareng Allah kacuna kento kangkui nafsu abdina ben ajunan bisa tunduk ka Gusti
Allah. Karena cara nak angkui metunduk nafsu lain ben setan. Setan kento inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sana usah tipu daya na setan kento macem-macem, tapi Allah ada bu. Tipu daya na setan kento lemah. Mak lemah apa-apa, setan kento mak bisa lemah tipu daya na. Capok tikir buru setan kento bu. Capok tikir, capok solawat, capok Al-Quran, setan kento tak mak nyemak buru. Apa-apa, mun semak kang orang sia tikir ke Allah, katonun setan kento. Setan kita kata nun, makanya mun beda setan aku udah masih mau sih astaghfirullahaladzim. Pas hilang bisikan-bisikan kita hilang, oke itu berarti setan. Mau si Al-Quran hilang bisikan coba itu berarti itu setan. Apa-apa setan tak bengal semak kau orang si ati na ingat ka Gusti Allah. Makanya setan kan cek takon ke Sayyidina Umar sampai Rasulullah ada bu, inna syaitana la yafraqu min dhillika ya Umar, debun Rasulullah. Duh Umar hebat sampean debun Rasulullah. Setan anika takok kajeng bejeng na sampean Umar. Setan takok kajeng bejeng na sampean. Mun masalah kafajjan, masalah ka syaitan fajjan illa masalah tafajjan illa wa salaka syaitanu fajjan akhar. Sayyidina Umar mun lebet esetong jalan, esetong gang pas teprak-pak ben setan, teprak-pak ben setan. Seburu beni Sayyidina Umar. Setan nah si mancelat buru takok ke Sayyidina Umar. Pola bedesanya mak Umar eko bene tengah lebat bi tibian. Pas ketemuan benlang celang insyaallah buru kia setan keng intar ngontalagin na gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, keto setan mana binafsu cengkal luar biasa. Mangkana cara nak angkui menunduk nafsu keto beni kalaban itikere. Mun nafsu pekelar itikere tak hilang kuntan mun nafsu. Mun lakadung pokon astagfirullahaladzim tak bisa pakun pokon. Mun lakadung pokon makai majakina Al-Quran ngabi sajus tak bisa pakun pokon. Mun nafsu derem carana nafsu lain bencarana setan cek tikere derem caran pelemah nafsu kento caran derem kolilil alaf rebena pasakoni rebena pasako pasakoni rebena nafsu abdina ban ajunan iya benih rebe biasa taritan rebe apa rebe nasi rebe cuko es panapaan kisahnya mana tinggal bukaan kali sengki jenyak benyak kia mun ipa benyak kento nyaman belas dendam benih masakoni di nafsu kento tinggal belas tarina bukaan kuat boleh nafsu kento taritan tinggal kuat boleh esoro mangkat intar ka tarawiyan atangkin boleh nafsu tinaralaku malam bayi ko ento nafsu boleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkana syariat aki bulan Ramadan kangkui matunduk nafsona abdina ban ajunan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bi. Tak sampurna iman natibiin kabi sampai hawa nafsona nurok dek ke apa seki beben sengkok debuna Rasulullah. Artena hawa nafsona tunduk dek perintahna Allah, tunduk dek syariat Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita parlon bulan Ramadan. Ben cuma bulan Ramadan kento. 11 bulan bu. 11 bulan ngalakoni dosa. 11 bulan ala ko salah. Mun beni bulan Ramadan. Mun beni bulan Ramadan selakar isya pagi Gusti Allah tak bisa ngusut dosa 11 bulan kento. Tapi kalau ben rahmat Gusti Allah dosa sekala ko 11 bulan bisa ekosot sarang Allah sebab sebulan nang bulan Ramadan. Kita hebat bulan Ramadan. Maka kelas tinggi bulan Ramadan kita. Sampai kan itu buaki sarang ulama apa-apa mi kocak Ramadan. Ramadan kento akar katanya dari Ramadan atau Romdo. Kenapa Ramadan? Romdo kento. Romdo kento Ramadan kento artinya Ramadan kento artinya ngelok si akulep apoi si ngelok si akulep maksudnya apa bulan Ramadan kento ipada aki sarang apoi si ngelok tusa-tusa abdina ban ajunan sehingga keluar di bulan Ramadan sobung sekali rekarena tusa kento amin Allahumma amin kayaumi waladathu ummu karena sabora tusa kento taritan tusa kento debuna ulama sana usah tak keding bau na sarang manusia biasa keng tusa kento andi bau. Panapa bau na tusa? Bau na tusa kento amis taritan. Amis
amis bau na dosa kento amis sehingga mun tak iso cek amis kento mun cuko cara na iso cek amis cuko cara na iso bersih amis cuko dia ada cara na bu mun beda cuko amis terus ipa beres amis terus ipa hilang amis katipan apa cara na tau beri saus laos terus mari beri laos beri palapa ya ke bayi cuko nyaman gitu benih pasingkat bu je beri laos beri habis ceretan gitu cara nak mailang amis cuko makai beri laos muntai pangkeng hilang menahuntan muntai panas hilang menahuntan jadi cara nampu panas amis bisa hilang nampu panas leteta dosa pada ban kento dosa na abdina ban ajunan kento bau na amis kangkui mailang amis kento nampu panas panas lebet panapa oh mun bulan Ramadan panas kalau ban ibadah ka Gusti Allah sehingga hilang poton panas amis kento poton sareng Allah king mun tak sempat panas are bulan Ramadan tak sempat panas neng alam dunya tak sempat panas kiudin abdina ban ajunan nyalam dunya maka kau beter takok nampu panas takok nampu pangkeng neng alam akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi cepon kibur dosa gento amis dosa gento amis kangkui bisa ipaberes amis ipa elang amis panggeng gelu panggeng derma mun alam dunya panggeng salah sitong kala bencara istighfar nyuun pangapora ka Allah kala bencara cuken masuk ke bulan Ramadan ibadah bulan Ramadan king mun tak panggeng alam dunya tak ipa elang amis sa alam dunya kau beter panggeng neng alam akhirat teritan karena mun amis sa ibadah tak bisa masuk surga gento lah gento kau beter tak kok panapa tak kok sampai panggeng alam akhirat panggeng alam dunya lebet panapa lebet bulan Ramadan istighfar ka Gusti Allah atau bet nyuun pangapora ka Gusti Allah karena mun kadung panggeng nang alam akhirat nyaman geng panggeng nyaman neraka geng panggeng nyaman neraka tokang panggeng ahli teritan tokang panggeng ahli nyaman malaikat malik mare nuruk pelataran ampun mare nuruk pelatihan tau satir ko betir kento je ahli nah tak kira mata delem bu punten tak kira mata delem gereng ben lem delem bu mangkan manteri pasalamet tah amin Allahumma amin pong-pong ki beda nang alam dunya pong-pong kesempatan bulan Ramadan abdina ben ajunan ngiring waktu seki akare dari bulan Ramadan kunaki maus Al-Quran kunaki istighfar nyuun pangapora ka Gusti Allah. Allahumma salli ala Muhammad karena Allah kento cek bungana mana bibada kabulana abali ka Allah atau bet ka Allah senang Allah luar biasa bahkan ide buaki nang Riyadhus Shalihin mana bi tak kalib Allah kento lebih senang Allah kento lebih bunga mana bibada kabulana abali ka Allah atau bet ka Gusti Allah etempeng setong orang laki sehingga di orang laki kento mangkat intar jalanan seitompak unta sanguna bekallah isabe neng unta kapi neng itas sebeda neng unta beden sebeda neng unta gitu
perjalanan padang pasir. Akhirnya erok jalan karena istirahatan lesoh ambu neng ibaben akan bungkaan. Unta kentoy tale seorang gelak juk tojuk istirahat dung tedungan. Unta na itale keng tak pati seken. Tangit dah orang gak dinto ke cegena unta si kebai tombaan gitu selas dari bangker hilang dari tan. Locot dari tampar. Dari pukul na locot. Hilang unta kentoy sare man kak dimantai pangki. Jala padang pasirnya mana? Keborok ke timur ke laut ke deje pakunta ilem ipangki. Akhirnya sampai barak putus asa orang kento. Putus asa sampai barak putus asa pas ngucak ilem atena. Mana pacan orang kento? Duh mati mun setiang kok. Mun terus tak temu tang unta dia mati kok setia. Ika mau li aing cek di nak padang pasir. Apa sih ika akan cek di nak padang pasir? Apa sih tompak cek perjalanan jauh? Akhirnya lampun lah. Pasrah orang gitu, laju toju ibadah akan bungkaan ngantos malaikat maut, tosan malaikat maut, telah para mati ampun. Ternyata dari tan parapan putus asa ketiga itu, pas unta seilang itu bah romoro datang mbak bu, datang unta gitu ngecit jaga mancal, intar kauntana, itenguk sanguna. Sanguna saya tengok kadek, takok lalawang, takok la subung sekali. Ternyata sanguna mulai dari PC kalampi aing deeren subung seluang sekali. Ki buto gitu. Karena buto akhirnya bunga. Orang kento bunga, aroma saja ngudi, mun setia ngudi engkau. Akhirnya dari bunga yang kak tananga asa kalangkong ke Allah. King dari bunga tele kalero. Mator darem orang kento. Allahumma lakal hamdu anta abdi wa ana rabbuka iko. Matur orang gitu ya Allah kalangkong Gusti matur kosoon ibaliaki unta abdina kosoon ajunan kabulan abdina pangeran ajunan niko. Dari bunga tele kalero pangarana matur anta rabbi wa ana abduka ajunan pangeran abdina kabulan ajunan tele kalero taritan. Ladabuna Rasulullah Allah lebih seneng, Allah lebih bunga. Mun ngulati kabulan abeli atau bet ke Allah, itu bang orang laki sekelangan untana pas abeli untana asa kalangkong tele kalero ki bungaan Gusti Allah. Maka balebur abeli ka Gusti Allah. Mun ngalakoni salah boleh ra katiban apa? Tak todus ke Allah. Iya make todus abeli ka pasira boleh, ka pasira boleh mun tak abeli ka Gusti Allah. Salah samangkin atobat. Kalau malam na salah boleh atau betul apa sih? Munta beli ka Gusti Allah beli ka Allah makai todus mator boleh salah boleh atau bet boleh ka Gusti Allah. Ibn Allah dalam setong hadis qudsi mana bita kali mana pak hadis nabawi mana bita kali ketika ada setong kabula ngalakoni dosa salah ka Allah pas atobat abeli ka Allah atobat Allah pada bu roh malaikat debun Allah jilinga kitang kabula ngalakoni salah malaikat tak boleh cara ngalakoni kelero keng sadar jaaben andi pangeran si parlo isaporai sadar jaaben andi pangeran si parlo epentai sapora minta sapora ka sengko bingkok setia sapora malaikat debun Allah amin Allahumma amin. Dosa boleh ala kok dosa boleh tak boleh cara boleh abeli boleh ke Allah ada bu boleh Allah wah malaikat tangkap buler jeling tangkap buler. Ala kok salah, ala kok dosa malaikat. Keng sadar jaaben andi pangeran si parlo isaporai. Minta sapora boleh ka sengko bingko isapora malaikat. Terus sampai libelian akhir Allah pahdebu. Aro malaikat tangkap bula. Pakun tambu sekali si abeli kangko. Pakun minta sapora ka sengko. Maka saksi malaikat engkok nyapora kas kabin dosa na kabula ji ada buna Allah. Amin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Teretan si sami mulja si abdina amulja ki tor abdina tadimi maka ngireng palebur abeli ka Gusti Allah samangken bulan Ramadan kentok waktona atikir abeli ka Gusti Allah lebat Al-Qur'an waktona Al-Qur'an bulan Al-Qur'an karena Al-Qur'an itoronaki bulan Ramadan peringatan nuzulul Qur'an toronna Al-Qur'an apa-apa karena Al-Qur'an kita seitoronaki dek ka Rasulullah seetoronaki dek ka Rasulullah mun ka orang soko bene tengah mun ka orang tamburu lauk mun ka umat Rasulullah kento nyaman bening itoronaki tapi sangko lagi Al-Qur'an kento ka Rasulullah itoronaki
Keng mun ka abdina ben ajunan reng saka bener tengah sangkolaki kay molle mabah bede sangkolan Al-Qur'an. Tsumma awrathnal kitaba alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidu wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Dabun Allah, tsumma awrathnal kitaba alladzina istafaina min ibadina, kitab Al-Qur'an kento iwaris aki sarang Gusti Allah, sangkolaki sarang Gusti Allah dek kabulana Gusti Allah. Tadi sangkolaki kareng ko bener tengah dek remah sangkolan abdi ban ajunan uning sateja dek remah tata keramana abe mun kasangkolan sangkole tanah benreng towa salokke sengak cek jual tanah si salokke sangkole tanah benreng sepo dulu ke cek jual tanah dulu ke beli motor aja sengak apa-apa mun pah tanah si dulu ke jual pah beli motor make motor kentoan dari apa-apa nulai tinggi itu sangkolan dalam ajaran latih ini sangkolan dari sepo balingi tanah salokke latih ini si salokke mun elati nih sareng abdi ban ajunan bunga bangga sepo si bede ilmu kopur maka ipa barokah kemudian ipa kempang kangkui meleh salokke aki boleh atamba boleh ipa barokah sareng Gusti Allah kento tata keramana ngoreng nerema sangkolan dek mun sangkolna sangkolaki langsung dari Gusti Allah dek caran panapa sangkolna Al-Qur'an dek carana iqra bismi rabbikal ladzi khalaq Al-Qur'an gento sangkolaki sarang Allah pakon baca beni pakon sabe beni do tapi iqra pakon baca beni pakon sabe make muljaaki teretan keng tak tomane bacaan keker di tas lemari Quran langsung ikala langsung saya thank you muljaaki menggola keng tak tomane bacaan mana paggunana tak tomane bacaan kento kan sorat Al-Qur'an kento kan sorat dari pasera dari Gusti Allah emban muntara bunga re kitab baca are amal laki kitab re muntara bunga dunya akhirat lakoni apa sih bedaya Al-Qur'an torok perintana jauhi larangna dunya ben akhirat emben engko ajamin emben bakal selamat ben untong debun Allah kento debun Allah secara tidak langsung ke Al-Qur'an benreng ko bener tengah apa kepe kepe iki bagaimana kata mureng tak temani bacaan pada benreng ko ben tengah oleh sorat dari presiden saumpama atau dari raja atau dari bupati dari gubernur oleh sorat beda oleh senah presiden Republik Indonesia saumpam oleh sorat tinggal oleh sorat celing mulai sorat dari bunga oleh pokok oleh sorat tinggal oleh sorat celing mulai minyai iki betedung ika bolong tedung bini na telai pontur pulan oleh sorat dari bupati pangalle si bini ika bolong tedung sorat keng tak temani bacaan panapa esene sorat tak temani bacaan le kento salah apa napa bener dari sorat kento tojona kangkui baca kangkui iya malaki idelem kento male abdi ban ajunan bisa saja semak asampung ka Gusti Allah ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak dabun Allah manusia apa senipo beun mak tele katepo beun sampai emben minggu dari pangeran emben semaha lampe secek lampeun ka beun si adet tiaki beun si masampurna beun si ngaalatini beun kabulana emben kabulana Allah pangeran keng mak bisa ben nyimpang minggu dari pangeran selampu agak ria dabun Allah ma gharraka bi rabbikal karim Al-Qur'an kento teritan lenjelena abe kangkui muka ate niki Bu Allahumma sholli ala Muhammad kangkui muka ate mun maos Al-Qur'an sareng Gusti Allah rahmat toron tina rahmat toron lapola rahmat kento dadi kak pembukaan atena abdina ben ajunan siampon banyak karat gara-gara dosa ka Gusti Allah carana maos Al-Qur'an mun kadung capok hidayana Al-Qur'an luar biasa teretan dan kula terakhir acara eta
beda tabiin, perampok, kento perampok ulung. Dari tata perampok kento sampai terkenal sajazirah waktu gak itu. Asmana basirah Fudail bin Iyad. Perampok kento nyaman Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad kento lakonah arampok. Mun kadung arampok seirampok kento tak bengal kangkui lebet. Tangkui tak bengal kangkui lebet boleh dari tatak. Artinya mun la kadung beroperasi Fudail bin Iyad nang setong tempat, maka mun la kadung iding kabar orang kento make jauhan telok kali. Jauhan telok kali nah bakun elebet disarang orang karena takut tabang kiben Fudail bin Iyad. Akhirnya Fudail bin Iyad kento setong waktu pas ketemuan ben orang bini. Parapan melakukan aksina sebagai perampok pas ketemuan ben orang bini ngatela orang bini ngara cocok kaiber pas lebur Fudail bin Iyad lu khalluna lebur ka orang bini lu khalluna istoh ka orang bini akhirnya karena istoh luar biasa Fudail bin Iyad ka orang bini gila ya kento saya kocak cinta sejati mun ecapok cinta sejati kento orang coba bisa ubah tadi bagus kento ongguan gitu. Kita cerita Fudail bin Iyad asal perampok lebur kasetong orang bini keng lebur ongkuan beni keng karena nafsu lebur luar biasa akhirnya Fudail bin Iyad kento geni sakoni ternyata geni sakoni Fudail bin Iyad kento kalau paeh ke profesina si asal arampok lepas si arampok kah kenapa pikiran ben atina like andi orang bini gila benar si pikir orang bini kento akhirnya sampai setong malam Fudail bin Iyad kento ampun tak bebeh terus ketemu ben orang bini kento keluar dari dalam mauncoran Fudail bin Iyad keluar dari dalam mauncoran mangkat kacompuan orang bini gila depak karo mana si bini ongke di tas gebek di tas atak tak libet labeng ada huntan ongke di atas pangarana masuk di atas tilampon depak ke atas atak kopeng ngasarang Fudail bin Iyad etalpe aki ke atak cek saya semangkin italpi aki kapan apa ki kak genteng sa umpama atau italpi aki mana bicimin kenapa mun cimin pereng iki italpi angkep italpi aki ke pereng dum italpi aki ke atan kenapa mi italpi aki parlo nah kangkui mirangaki suara na orang si bede dalam kento tocuna kangkui mirangaki suara na orang si bede dalam takok beda orang lain si dalam akhirnya tinggal italpi aki sarang Fudail bin Iyad parapan mirangaki suara si beda dalam pas tak sengaja Fudail bin Iyad kento mirang beda orang maus ayat Al-Quran surah Al-Hadid ayat 16 kenapa nang ayat Al-Hadid nang surah Al-Hadid ayat 16 kento dabun Allah nang surah kadinto alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون dabun Allah panapa ning ayat kento apa tak depak wektona dek ka orang-orang seiman ka Allah kangkui khosyok atena ketika ingat ka Gusti Allah ketika atikir ka Gusti Allah ben mirengaki ayat-ayat Gusti Allah seetoronaki kala ben hak ben senga orang-orang iman jejak sampai pada ben ahli kitab sebelum orang Yahudi ben Nasrani abid masana loppa ka Gusti Allah sehingga atena pas dadi gali wa katsirum minhum fasiqun sebanyak dari ahli kitab jadi orang-orang fasik debun Allah akhirnya taritan perasaan cinta na Fudail bin Iyad seberapaan memuncak ka orang bini gila pas tak sengaja bersentuhan bertabrakan kalaban ayat suci na Gusti Allah kento Al-Quran ayat Al-Hadid kento pah langsung sekali ngade ternyata si asalah Fudail bin Iyad kento perasaan cinta na memuncak ka orang bini gila langsung auba sekali ngade langsung abalik perasaan istonah cinta na langsung tembus ka Gusti Allah tinggal mirang ayat kento lastari mirang kento Fudail bin Iyad langsung atawat etas atak kento tibian atawat Fudail bin Iyad panapa dabun Fudail bin Iyad bala qad ana ya Rabb dabun Fudail bin Iyad bala qad ana ya Rabb engki Gusti samangkin depak wektona Gusti depak mun samangkin wektona jebon Fudail bin Iyad bala qad ana ya Rabb samangkin depak wektona Gusti kalenger Fudail bin Iyad keker di tas
di tas atak kento geger ka bebe tinggal lastari ka adito kalenger sabit abid Fudail bin Iyad. Dabun ulama si acerita imalem Kak Dinto Fudail bin Iyad dikuburkan. Maksudnya Fudail bin Iyad imalem Kak Dinto Fudail bin Iyad sekonah. Fudail bin Iyad sekonah imalem Kak Dinto sede. Seudi oleh Fudail bin Iyad si anyar ongkuan. Apa-apa karena dekian Fudail bin Iyad keto bekal teti ahli tasawuf, ahli sufi, orang sesoleh luar biasa, semak luar biasa ka Gusti Allah. Keto Fudail bin Iyad. Akhirnya tinggal ampon atau bet, jegana, tinggal abung langsung atau bet, dekala. Capo apa? Capo Al-Quran. Al-Quran saayat mula kadung muka ka ate langsung tertan. Perampok Pak, perampokin. Benih cuma agung tanggung perampok kelas kakap capok setong ayat Al-Quran mulai kadung kesokan di ben Allah langsung buka kunci ate. Oh amin Allahumma sholli ala Muhammad. Atobat Fudail bin Iyad langsung berangkat ittajah hajan ila baitillahil haram haji berangkat haji Fudail bin Iyad ke tanah haram debak ke tanah haram tinggal ampun bedeneng Arafah nang Arafah itu kan waktuna mustajab tempat mustajab dianjurkan kangku ima banyak doa. Panapa boleh si Mekah, seneng Madura, pakon pabereng waktona doa makli asampung ben se Arafah. Keng Fudail bin Iyad, waktu Kak Dinto tak ngengkak asta sekali. Astana tak yang kak sekali. Pakaro nampak cangkem Fudail bin Iyad. Sampai kosong pandang nah nampak cangkem sampai akhili aing socana. Abit neng pak kuncang ngang sakento. Sampai tinggal ampon lastare. Orang ampun lagu pada dari Arafah, lampun cegapi orang. Fudail bin Iyad kita noro abungu sambil atole ke atas pas ada bu, sambil atowat. Panapa ada bu na? Wa sau'atahu minka hatta wa in ghafartali. Tuh, todus sabdina keajunan Gusti. Makelai sapa ora asarang ajunan abdina bakun todus. Wa khajlatahu minka hatta walau ghafartani. Tuh, cuban abdina. Todus sabdina keajunan makelai sapa ora asarang ajunan. Kita Fudail bin Iyad. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya tadi orang soleh luar biasa, tadi tokoh sufi terkemuka nang imas tabiin sampai inyunceng terakhir kita abdi namator sampai inyunceng sarang Harun Ar-Rasyid. Inyunceng setong waktu sarang Harun Ar-Rasyid kangku hadir dekat kerajaan. Harun Ar-Rasyid kento khalifah dari Bani Abbasiyah, sangat terkenal. Sebiasana ibn dingaki ibn Bunawas biasa. Raja Harun Ar-Rasyid biasa iyan waki iyan cokaki ben Bunawas ceretan. Iunceng sarang Raja Harun Ar-Rasyid. Raja soleh, raja bagus Harun Ar-Rasyid gitu. Iunceng lukeluna masuk ke kerajaan. Fudail bin Iyad lukeluna masuk ke kerajaan. Depak ke Fudail bin depak ke kerajaan tak kenal cek si Kak Dimah raja. Tak teman ketemunan ben raja tak teman uningan ke raja. Akhir alongku nang pojok Fudail bin Iyad pas alongku apolong ben Sufyan Ats-Tsauri pada orang bagus kia. Ulama saya nyunceng gitu. Apolong alongku sarang Sufyan Ats-Tsauri mereksani Fudail bin Iyad. Ya Sufyan, ayyuhum khalifah. Ya Sufyan, ayyuhum khalifah. He, Sufyan Ats-Tsauri. Ke Sufyan saya saking Sufyan, ayyuhum khalifah. Si Kak Dim masih khalifah, si raja saya ke emma. Dan kula tak toman kenalan, tak toman uningan. Si ke emma si khalifah. Tatuaki sarang Sufyan Ats-Tsauri, kisah Fudail, kisah si khalifah, si genteng kisah. Akhirnya ada bu Fudail bin Iyad, ada bu ka Raja Harun Ar-Rasyid. Kenapa ada bu nah? Ni sekon ni ada bu nah. Beliau ada bu. Ya Hasanal Wajhi, antal ladzi amru hadhihi al-ummah biyadik. Antal ladzi amru hadhihi al-ummah biyadik. Laqad taqallatta amran 'azima. Jabuna Fudail bin Iyad, he si genteng raina. Raja si genteng raina, si genteng muana. Sampian nikah sinangkung sedejana perkara na umat Muhammad. Sampian sinangkung sedeja perkara na umat Nabi Muhammad. Tuh berek tangkungna sampian. Laqad taqallatta amrun azima, berek tangkungna sampian. Mun jek saking si ada Bu Anwar, pah ngucak ke Jokowi, ngucak ke Tikento do. Pele ngosi karo ben Jokowi kecet deh. Kenapa sih karo bebu-debu ketika itu? Secara belago sobung artena biasa bahasa biasa. Tapi karena Fudail bin Iyad si debu cahayana posak neng atena langsung ika debu ke Harun Ar-Rasyid. Kun debu ketika itu langsung keker dari singgasana Harun Ar-Rasyid.
keker sambil mular sambil acungkel langsung pas nyuun pangapora ka Gusti Allah sebab budak buna sakacap dari Fudail bin Iyad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, begitu maka abdi na ban ajunan nyereng masemak ka Al-Qur'an karena mun masemak ka Al-Qur'an pasera uning nang bulan Ramadan samangken Allah kasokan muka kunci ati na abdi na ban ajunan sebab Al-Qur'an sehingga ati abdi na ban ajunan bisa tersinari kalaban cahaya-cahaya Al-Qur'an. Amin Allahumma amin. Taretan sesami mulja si abdina mulja ki tor abdina ta'zimi sakadin toh bang sompeng tor pamator dari abdina kurang lebih nanyuan pangabor mantar benya barokana ben manfaata mana bi beda bendera murni dari paparing Allah mana bi beda salana murni dari kotor ati abdina tibi ben puduna abdina tibi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.